Dobre, kamera mi běží. Jak to zjistím? Áno, je to. No, takže ideme Austráliu. Ja mám zapnuté boty. Ja nedoskočím teraz ani ten prvý. Ale prosím ťa, musíš byť koncentrovaný. Akože M-A-R-E-K. Akože Marek Čnače. Nepadaj, Mare. Let's go. Nemám prehodené. Takže trošku stráta z začiatku. Hop. Dopík. Klopenka. Opa. Pred nami je Marek Če. Ešte húri cez kožen. Opa, svacha strom. Maroš volí inú taktiku. Ja to na videjko sendnu. Roletky jak blázen. Jak k oknu. Hop. Jo. Trošku kompresia. A keby počujete kšupáni, tak to je popcorn tomuto videu a nie môj bicykel. Máme klopenku a teď ideme do obrovský klopenky. Wow. A teraz máme nozvonk na videjko. Vypiať blázen nebol. Skočíme mu na chrbet. Treba to na istotku. A dáme šraub? Nedáme, lebo natáčame. Oden mladý. Elita. Elitné.